Gospod in pa prvi organizator je vodah ekipne Slovenije, gospod Gomez. Ladies and gentlemen, and hello, soon presented by ECA President, Mr. John Sungana. Accompanied by Team Leader Team Slovenia, Benjamin Gomez. Tretje mesto in pa bronasta kolajna, the place in the bronze medalist. Tretje mesto bronzani medal, Matej Minuš, Viko Markigan, Marko Mirgorodski, slovensko, Slovakia, Slovakia. Učasnik prvakov
prisluhnimo in zakvarmo himno Slovenije! Za katero je še čas. Še enkrat povemo, na tretje mesto Slovaška, prvenstvo Slovakia, v postavi Podelitev, Žiga Lin Hočevar, prvih evropskih, druga Češka, ECA I Feel Slovenia.